Chief Executive Member ka Khasi Hills Autonomous District Council uba penyai sing sim ulakan tui kitu ki samla ki bajumlian berkanto eka jing trikam jungka isi bakim dai bankaran ijai banreu tanga kiransan social media Henry ulakan tu bakin mi isyamadan da ka balai cikitain kaput banlai kini eka khai kapateng na ki barjela hakba nakalian ka ki AJDC ru kan saya rap na kapta jungki ya kane uba penyai sing sim ulong haba jubab eka motion balawan ra da uba aktivitas terwel khain MDC ka sora uba deru unoyalam kaliang yatei halor ka jing jungki pajba hakalian ka kamai kaji karep karyang nalor kiwe hakador bar mang tengka kabala poino syakabakut hakas ngi balang ka khalai tarik leber arjana phosau uba penyai sing sim ula kren nag jing sukya halor ka jingi olat ki barjala banle eki kam khai pateng badul ong bala dadon ki samla ki bala banle eki kam khai pateng ka ke HDC hi ka kloiru wat ban kadi no eka trading license banyarap nakam ta jungki bakin yang halaki jongki kijat balada ni nyem yo iki samla ki badan ya ka skill nyem yo iki samla ki badan ya ka jingtip ka babiang halor kade kan long leno yangi ladangin don kat ne kerhai kalum kawa ka kebabiang le se bakumno ba ngila ban khapen klan ya kane ka kam farming tena kaliang jungi shen bat ngila tang proses ka file habede ba kane ka skill development program ka jungi kum ka council ka bangin stang ban pensyurul lingba ki MDC ki jungi halal ki jongki constituency nang bakin yo yala ki jongki trade kaban pen hikai ki lada kalong ka rep la kalong ka regionally lada kalong ka shna ki tiartan rai ki handicraft pakiwe kiwe nesi ki bala ban yarap habede buka yo kot ki samla ki jungi te kumjuru ila penslo habede bakani ka jing sengkam jongki breu ki banabar hakon kom ka bakham he nesi ki company te habini bakani Mr. Chairman, Deputy Chairman sir, nakaliang jungi ngidon ya kani ka Trading by Non-Tribal Regulation Act, but ngiju yai put din nakapor kuno banang penklan ya kani ka department hakabini baka enforcement jungi. Hoy apo ka trade by enforcement ngidang don tak kumba nyo pungut ki staff. Kalong ka ba si Mr. Chairman, Deputy Chairman sir, ban enforce hakar kom ka babiang namar pakai area kejungi kelak he hang indon kumba santli ki district ki administrative district ke East Khasi Hills ke Ribhoy dan tak ke Southwest ke West Khasi Hills bat ke Eastern West bat ling bakane ru ngila persyang kumno ban penstet ya ke jing traikam jo kini ki branch office hakini ki haki district ki bapher ngila persyang kat bala ben klannya ke branch office support nongpo nadu ke isi ke barim kala persyang balik ta ngiruk idang persyang benang benbha syusyu nang ta ka mokorwat ke balayo e ka jaka stang ban chna no bantei ke office nang ta ka nong stoin ke bladon ke office ke nang penklan syusyu nang ta keladon ru hapo Eastern West Khasi Hills ke Mairan lai kren ban MDC kumno ban yarap le se ban penyo jaka yingi nang ba nginla ban teino ka office shen nang ban nang penklan ya ka kam hang tairu teh bede bakadika trade ila persyangkat bala ban perkheng habede bakajing one room kini ki company ki bahe lane kini ki small business enterprises ki ba persyang ban kta ya ka yo ka kot ka jakpo jong ki berit barya ki jungi tenama takadang nang penklan syushu nang ni shikmat bat nginang penklan ru wat ya ka jingle pahara lane ka jingle inspection Hoy kila don le si ki members ki bangsui ha banlet nakaliang jungi kumsi em hoy ki don la ka jong jing slow henry ke ka bahatam kalong ban nakaliang jungi kum ka authority kan khambha la dan ngitip ya ka ground reality kuno kalong sipo ground ban ya ka ba shushong po office ban shushong klem trikap nakaliang jungi ngi persyang banlet syadu syafil syadu sya grassroots Bansuntu ke ba ka jalong kini ki jing bon ki breu ki bon khai ashwa ban pentip if Mr. Deputy Chairman sir hadin bangiyo ban let chati support themrat marwet khana para ke basusi bakatu ka area baro kawai ki nongshong shnong ki bre ki jabru khasi ki jungi ki dan tangkhat khandai ki business ki dukan ki babon dak spa teli babon ki debek ki barjala dan namar tak kata ngasu kentu iki samla ke jungi teng ngaso kya bahai kata ban penpau ki babon ngamong baro ri don ru katu kat ni pila trei baha kat trei baha ki babon ki banang tang ban kenthok ban keno kham
Malam kita kita sedang ban walk down haki social media. Na so ban ong so bah kami kini ki samla nai ya cek ban real tang haki social media. So bah mi se shamadan. Lek kini ikini ki jaka khai. Nakal yang jungi ngila ban stop ya ka trading license. Dada ki shlur ki samla jungi ban her shapok border nakal yang jungi ini trailang ban ailat iki ban ai ki jaka haki dukan her singin lum mi ki try jaka ngin lum mi try dukan ban ailat iki samla jungi leka basusi kalong ki he niatan ki social media henry ban mi shamadan ban lek kini ban sengkam sengjam kimnut dan nomor tak kata nga sukhya ba khamtam bedi ki border area hoi habedi bakani ka phang pedeng kani ka benta pedeng jong ka social law ngin persyangkat bala ben dunai ka trading license nang ni shikmat henry ka basusi Mr. Deputy Chairman sir house nam arja khat rio haka sorka Dr. Mukul Sangma lapan mi ya kawai ka notification na ka DCA department ba ka trading license nam dan kam shwa ban yo na this council habide beki tender ki bahe ka government ka hot ye ki company ki bahe but kila ban participate ye kata tender online dan offline claim na yo trading license nang ni but on the layo takakam kisawan pan trading license kabumot yangi la syubut tangkum kinong syon muhor ban ai ke bakila approve maki namat takataw kani ka isi kanang yai butin ye kani kap ila nang kendu yo chief minister yo deputy CM pada ye page ye DCA ban di notify no ekene notification nama kaniru kalong kum ka jingkhang kabapli ban ailat iki company ki bahe dese ban yo ban rum ban sukri hakani gari jungi ban kini ikakam kejap nomor takada masuk ban ong Mr. Deputy Chairman sa ni persyangkat bala but ni phai pat sekwe pat benda bala penpau de mover habidi baka transport business kaniru kabangila sukhya laslem ba Mr. Deputy Chairman sa masin shimti hakani ka isi kani ka kenhun ka batmai ngila syong perkhat habidi kani ka jingye ngila khat jingelang ye ki tourist taxi association jong ka Meghalaya tang ke jongi tang ki breu jongi ban sothu ke ega jingye jongi andalai syong batki haka khatlai tarik September arja arpulai ngila penmi kawai ka city show district transport officer haka bin ka subject jong trading license kani ka city kapha bapha nakaliang ka jongi syakat DTO office East Khasi Hills but Kiwek district bakindem issue yaki tourist permit shaki non-tribals claim the yo a trading license kabaan pat hakapra tarik February anhajar arkusau dangshen nilapha social secretary jong state transport authority hakabidei but ki registration certificate ki baki yo ki non-tribal tourist taxi ba kumno ki yo bat nipan ye ka list ka detail ki ba ki don kat no le se kini hapok ni kan jela jungi ka jingpek jungi kan KHTC kini kenyarap ingi le se kumno banangla ban suthu shushu banwanra ki kendon ki ba kham penjana le se ba lingba kani ka transport lingba ka trade group ki bangi ya lingba ka transport kan yarap le se ban plela plenty ye ki breu jungi ban kumjuru ngi ba ka tourism sektor ka degawe ka sektor ka blak kiu bhamenta de ki spa tali ki kali Assam de ki spa tali ki kali na shabar ka jala sidan ka por ki tayo hadu si ki weekend hadu ba pen blok road ka so shilong baro tan ki bakwa balle chi ki tourist site khamtam chipo sora ba ki wi jaka bat kaniru ngin persyang kuno ban ya trailang ba ka state government ling ba ka tourism department ka banglayo ban ikran ba minister in charge tourism bakumno bangila ban aikam lingba ka jingdon ki samla jungi yiki kali te kumno ngila ban aikam omtang yiki kali wat ru yiki tour guides ki jungi ki local tour guides ki jungi ki don menta kumbashi hajar tamut ki bangila yo yaka detail ngila hot meeting arsin ban yakini ru shen nakaliang ka executive committee but ka state government in seperlong yaka we ka certification program ke bangin ai ki local tour guides ki jungi
Kaniru kan play kalat kalenti yok kam yok jam iki samla ki badan sap ban batai ki tourist shafang ki tourist site ki pair baling ba kan ke tourism sector kan kentiu yaka yok kam yok jam kumjuru ngikwa ban belik jingmut wat yaka cultural tourism Mr. Deputy Chairman sir kumapi tip kumapi la sakhiru baka yeng hiru parkawai ki members ki staff karibat ki baiba parkawai kila sakhi ya ka jingtunlong i communal festival ka job hakini kilai tini kisngi naru ka nyo hadu khandai tarik but kaneru tang bakan long ka one time event Mr. Deputy Chairman sir reina kadang ka isi ni angnut bakani kan yai beteng let's say manusnam but what happening kini kita yo kindon ki weekly event kindon ki monthly event but ki yearly event nang ban kentiu ya kata kajing ruspa habide ka culture ka riti ka dastur ka jungi but menen ngadang poi Sharif Hoi district nanti Narib Hoi district ka sunjuk jung kirang ba shnong rikat dan lang MDC but kiwe kila ajing mut ba ngin don no ya sakawai pat ka festival jung Rib Hoi nang ba ki riti dastur po Rib Hoi baro kini shimenta ta kani kapen isya kajing kan wanra e kajing yalong teli kajungi jungi kum kajai penrio ya kabangin bu syakmat ya kajing slow politics jing slow party hendrai ngin bu syakmat ya kajai penrio kumba kamonolet festival kalahika yingi te bat ngi iba bun Mr. Deputy Chairman sir kabangitang la benle lingba ketika district council habide kalat yo kam yo jam te ngipai habide kinongrem Mr. Deputy Chairman sir kalong kajing shisha ke isu jong ki nongrep lu kadega wei ba jan nyo posan ne prapo na ka shispa haka jala jungi si kidang bon ki badang dei ki nongrep le sing idon ki constituency ba pher ki don ki chaka ki babon ki marrep jhor le si don ki marrep ki wei pat ki rukom ki cash crop ki wei te le habide bakataru ngaso ba nakalyang jungi ngidon ya ka role ya ka bala ban play hakabide ba ki nongrep dang shen ilayo ya kanika amendment haka last term hakanika last isi au arja khatwe dang yo kanika Khasi Hills Autonomous District Establishment Management and Control of Market Second Amendment Regulation Act arja we kaniru kawai na kabenta hakanika katkum ka kendon ka basan BR ka bakhan reu jong ka Khasi Hills Autonomous District Establishment Management and Control of Market Second Amendment Regulation arja we lakhang ya ka jingot kilo na kibaro ki marat habaro ki yo ki bahab apo ka jeli trekam jong ka council ki nong thiet kimla shu pandang ot kilo yaki marat hakapor yadi yakhiet ki marat kaniru kanlong kawai na ban galat ban kentiu ya kayo kakot jong ki nongrap teng nongrap ubakhi lai baji mestap pia dalak kelatarik henry ondala de ki marat jong ki ka compensation ka jing trei ba ka jing yo kam ya hapshu nomor takataw lingba kanika jing prat lengti khamtam hakani ka jingpen bena ka badang shen khatsan tarik September arja arpulai nganam pulir lut yakni ka ta kapor ngan se susami ki members kani ka notification ka badang thamai ka badang ai play ia men charge market badang khatsan tarik September arja la notify yakni bakani ka option what shen lu benta sabi saka awai ka market committee ka control market committee dalam create the rules kami ini buat jadi long jifan untuk penerapan jarak masyarakat kami ini kemarket. Jadi jarak shibun dan kita kaniru jarak shibun hakabai dei buat kajing kentiu ya kayo kakot jungki nongrep. Te ni phairu habai dei buat kajing keren jung mover bakumno lada don kalat kalenti na sikwi wiki by shimentaru kilapan so balada don kalat kalenti kumno benang penklanyi kini ki market jung council hoi kumbalong menta ka bernihat ka lightly court market jung council dan ru jung non-stone kini ka moyong regulated market but dang shen ru lada pendap ya katu kat ni teli ki yo Mr. Deputy Chairman sir ke bahamorin keneng kini ka farmers market
hapo Mawson Ram bat hapo penuslah habidai bakini kilai tali kiyo ngets kem bakin salong shushu kilat yo kamai zikalat yo kam yo jam wat iki brio kujungi kamtam iki niki dongrap kujungi kumla pen mau di member nampo meliep ka sorkar jelaru kla penlong iki niki evening market hangtai hapo nan polong te kaniru kla ya ha tek ki brio bahasor kimla pen yo Pormenski ki bun kam hapo jiktre office kini katai bejan mir mas muai tre kilala benlet hatu ga evening market tele sekum kita rut ke bangila ban penmi nang ni shikmat kum ka council bat ngin tre lang let's say bat ki members na kaliang yate LO bat na kaliang jungi hakinu ki jaka ka bai dang don shushu let's say kata ka opportunity ni kalat kalati ban kentiu ya kayo hakot ka aikam ajam desikum kita ru ngin nang pu jingmut desi ban nang pen klan kamtam ban iPhone na kamta ban pen klan yakini ki yo himar kunju